Майя Степановна бу бередик условиятыгар өссө тух уларыйлар киддилер. Бу рыңаттан требованиятыгар геккаһы пөссө бир пункт кирде. Тон бары биле көрө олоробут. Бу Россия дүрдүнөн болдун, асахабыт сесирин үрдүнөн болдун. Кехылларга ол сулахан бахардыр турдуар. Бу конечно барта бихяка тысырын локтоакторгор оттурбутар, мастырбытыр, мехей мохол болалар. Онон Российская Федерация правительствотун урагынан 2-нче хүлбе халлаакка таксыбыты бу урак балаган айын 16 күнүгер 17-19 нөмердәк онон бу кыттаачы бу агростартапка кыттаачы кихи өртөһүнгө буруйданмадак булуктак административный оны уголовный делага тардылатак булуктак тен дебилкидде бу быйыл хүлбе бир сылга